Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagapati CTV ni priang sobai pi baro syakimat kimat mentaka janmiet sengiau lengka ka Tarik u Jymmang arjar arpun reu. Ini sedang nak kimat Khubor na Jylla. Nin kesengi tang suai ke Jymmang namadan student Jylla suaban nik pai sya office trekam Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke sangma ulah hierhi nakakali banlek ya kendo ya ki nohikai subject vocational kibat don hapok syatri jonga Meghalaya Vocational Teachers Union bat ai kublai ya ki bat ha juk apor ulah shimtiru ya ke dorkas ba ka union kala penkre lepa dak bakular ba unsa bisyar ya ki mat jingdawa jonga kenhon ha ka bayadai bat ka jing siu ya ketulap patmai kumbala siu syakinohikai school SSA bat syakinohikai fourth teacher. Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke sangmau lapan pau ya ke Jymmang not ba ke Jylla Meghalaya sisien ke sengi ke dei bandon haga kerdan ka ba shipau na pedang ke Jylla ke bandon haga ri India da ke babu hakmat ban kentiu syaprang ya ka pule ke Pyrthei. Kani kalong ke jingkren jong u kumu kongsan ha ke Jymmang le buram balapenlong da ke Meghalaya SSA School Association bat ke Meghalaya Fourth Teachers Association hamadan student. Menteri Rangba ula ongru ba bun bha ki ba wania henrai pensengap setia bat ai jubab ya ki ba wania da ke bapen I ya ki kam bautre. Sembut Menteri Rangba ke Jylla ba Preston Tensong laong ba ke sorkar menta kan perkhat kumno ban pai kmat sasyakinoi school secondary bat higher secondary hadin ba kalala ban penurlong ya ke Jymmang not jongino hikai school SSA bat fourth teacher haka kerdan lower primary bat upper primary. Menteri ketanat ka kot ke kiak sorkar Jylla uba wailat miki Jylla harengkat Menteri ketenat boarding uba met ba lengdo ubadai ru hagajuk ke poru MLA ke Mairang constituency. Kila lek ban jurip ya ke Nongklau CHC bat kila yok ru ban syong Jymmang bat kinong tray ke hospital. Uba wailat miki ulaya tu ba ki don shibun ki jing don kam hapo ke hospital kamtam ke jing duna kinong tray. Nrei na kaliang ketenat ke kot ke kia. Kala shim kia bahaya ke ni ke kam. Menteri ketenat pulih Pyrthei ke sorkar Jylla ula kentu ya kinohikai school SSA bat ya kinohikai fourth teacher bakin ai ke jing syakri babha bat ke papaka tam ya kina school hadien ke sorkar Jylla kala penkemen ya kinohikai dak ke siu ya ketulap ke patmai ke office jong USDO Patarkma Civil Subdivision rengkat ke jingit Trelang bat ke office Deputy Commissioner ke Ribhoi District bat ke Meghalaya Basin Management Agency. Kala pelai ba ya ke Green Force Patarkma kum shibenta penyada ya ki saudong saukun ke Mei Mariam. Ka Director jong ketenat tourism ka kong BL Pakenteng kalau kular ban weng ya ke jing ki bagi samla pule jong ka Institute of Hotel Management Shillong kilai kendo hakaba on satau ya ke grievance cell. Kani kalong shisngi hadian bagi dekat ke KSU Shillong Mingi Circle kilalek bania kendo ya Commissioner and Secretary ke Sorkar Jylla Dr. Vijay Kumar D bania kren halor ke jing bagani ke Slam pule. Kinong elam ka New Trap Integrated Territorial Organization East Khasi Hills kilalek jurip ha kudam bu kau jong ka FCI ke badan ha mauro batlalap bagi don ki bar Jylla ki batrei ha gani ke ceka ya ki ba ki khasi trai Jylla kidang la ban trai bat nalor kata la aikam ya ki trai Jylla da ki kam barit baria. Udukot jong seng uba asam lengdo ulaya turu baga seng kala dawa ya ki bor penya jong FCI ban wengkam mardor ya wei bar Jylla bala tip kerteng kum umoni uba jumlin ban berngem bat keren ben ya ki khasi. Kidukot ke Federation of Khasi, Jaintia and Garo People Rambrai Circle kilalek ban jurip ya ke jing bentrei ya ke jing kieng mau tau umba ke badon ha Rambrai hadien bakaseng kala yok pediang ya ke jing ujor halor ke jing bentrei torti ya ke ni ke jing kieng da ke company speaker. Kidukot ke seng kila sakhi dalah ki jong kikmat baga jing kieng kala orpait siliang ke kenro bat kani kan bu jing mai ki nong lek nong wan.
Menteri Ketenat Kam Yalek Kai ke Sorkar Jylla ba wailat Miki Shilla ulahir syaka shnong nong klau ban bu yo mau no rim na ka benta ban tei pen bha ya ka Tirot Singh Memorial Playground bat ya ka VIP Gallery ha ka balamang Sunfloor tengka. Uba wailat Miki ulah kentu ya ki pai ba bakin sumar bha ya ki jingtei ki bak Sorkar ka ai syaki namar kini ki dei ki jong upai ba. Kaseng New Trap Aceh National Movement Eastern West Khasi Hills District. Kalalek banbu ia ka jingto hau additional Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District Bandawa Khubor District ban pentrai kami ki sautali ki mat hau wakri ki ba kentup ia ka jingdawa ban wengno ia ki machine tan siap nagi twai ki badon ha ka wakri ban kem ia ki briu ki ba riamjar we dawai bat set bom ya ki dok kha ban bu da ki signboard ki badan ya ki Jymmang haman la ki jaka bat ban penjari da ki kendon an ya ka wakri ka Little Star Higher Secondary School nong ba benter ha ka sien ka baar kala yo biang ban ra ya ka nam la do bat ha ka ni ka genti ka bamenta ka Little Star kala la ban penlim ya ki arpun riu tuli ki school ki balawan bani shimenta ha ka 5th Eastern West Khasi Hills District Level Inter-School Athletics Meet 2026. Ka Little Star kala kelalong ka overall champion hadin bakala yo ban kur marway hadu arpol teli ki tak maksiar katway teli ki takma rupa bat santeli ki takma renong ya ka kadang ka baar la yo bat da ka Kenshi Higher Secondary School kapala yo nyau teli ki takma maksiar nriu teli ki takma rupa bat santeli ki takma renong kawai ka ambulans ka bakit medyap kabalami na negrams kala kala landang hapdang surok hanong po ha ka jingmu banlek sa West Garo Hills District kani kala ja ha kapon rio baji AA men step ka ambulans ka don yo registration number ML not Sun X Prasan Iwepra kabalanya da Urishan Karmandai Gibriu gi badan hapo kila mansaw mulumala bat lapenkit yaki sya civil hospital nongpo Kipulit kila yai beteng biang ya ka kenra bat talasi ya ki kali ki bapun kain an hagaba lai pongut kipulit traffic bat katsan ngut ki special operations team kila talasi kali halat krap police point lembat ka jingirap lang jong ka dorbrush nong lat krap hagani ka jing talasi kipulit kila lap babon na ginong nya kali kidai ki balapu ai ki donru ki weipat ki jingpen kain an jong ki try kali Kipulit kila yoklum silak siteng na ka jingdan kuna na ki toki kali ki papen kain an. Hagani ka jing talasi kali kawai ka skuti kala janrat ya wai pulit UB Constable USM Sangma da ka jingmu ban pet krat. Lapengat kendon an ya u nongnya jong ka skuti. Mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng Menteri Sorkar Pedeng bakmi Ketenat Kampo Yeng Amit Shah rengkat bat Menteri Ketenat Communications Jyoti Raditya Skindia kila play pat ba ya ka mobile based disaster communication system ha barok ko kari ke bertemu ban penti kena ya ke jingpen poi kamkloi ya ke jingpen bena bekerki syakinong song shnong ka Sorkar Pedeng kala tes ya kerukam ai jing tip bakerki leng bagi mobile phone hakari barok kawai banya dai ki nong song shnong lada ja bawan ki jinglen shop na ki bor kemariang ya gani ka system ka tip kum ka cell broadcast alert la pentrekam hakadur jong ka flash SMS bala le da ka National Disaster Management Authority kat bagi kenta gilanang jan sya ka step jong ka singin kong jong ka tayo bansawan ka san hima sima haga Jylla Kerala kala penkendek mensem ya babon naba ka Communist Party of India babat yu lakam sensyar bat menteri rangba u Pina Rai Vijayan kila ki jingmut la kani ka party kan la na em ban tau ya ka history ban yo bat biang yu lakam sensyar saha ka wat kabalai Haka jing syong bisyar ka pakerpang ka balalong neges ni, syua ka jing nyo vote ka banlong haka Tarik Jymmang arjar apun rio na ka benta ka election siya yung dorbar tawaan jang ka West Bengal, ka yung bisyar Supreme Court kala kentaj bantukular ya ka rai jang ka Election Commission of India, bantung ya ginong tre jang ka Sorkar Pedeng
But ya ginong tre jong ki Central Public Sector Undertaking kum ki Counting Supervisor but kum ki Assistant. Kajing tap vote biang haki kat santali ki polling booth hapo ki artali ki Assembly Constituency ha South 24 Parganas District jongka Jylla West Bengal kapala sedang nadok kapor new beji menemen step kala long ke bayaj baik klem kino jing syak pentut. Ka Menteri Rangba jongka West Bengal ka Mamta Banerjee But General Secretary jongka Trinamool Congress berdairu udkot jongka Lok Sabha Abhishek Banerjee kin saai jingkran ha ke Jymmang lengba ka video conference but ki counting agent jongka party Shuaban Nyo ya ki vote ha ke sngin kong. Kathain bhor taluka jongka Pune kala ki win na ka jingjilei ki kamruna ruser ki ba penso jeri ki nongshong snong hadien ba wei rangba ubala nriup san snem kartau la syak no bolo le bijot bat penyap ben ye I wei hybrid kentai I bedang saus snem karta ha ka balai tu ba ula dekat juboru ya ka jing im jong I da ka balentem do mau. Saungut ki brio bakentup ya ki arngut ki belasyak kena bagi day ki senar nong kayi ki lasyak kem hagi pulit hadin balayo ban kurup yo ganja ubakia shipo kilo shiteng AA bat ubasong dor arlak tengka haga jingkan ralang kepala le da ka kenhun ki pulit ka anti narcotics task force bat ki pulit jongka Chhattisgarh negsngi. Kador jong ki marbam haki restaurant ha Kylleng kanong ba Chennai kin kiu dor bha hadien ka jing kiu state jong ka dor jong ki tendong air shed commercial LPG lakmi lenti ba ki jingbam di shaman step kumu idli udoza baru ponggal kila ban kiu dor hadu 100% haki singi ki bansawan. Mentai ni kmi ia ki mat Khubor nak Kylleng kiri ka Pyrthei. President jongka United States Donald Trump. Ulayatu syaki nong tau an ba katma persyaya ke Iran kalakut no namar ke jing hiar tma kala sedang klem da yo ya ka jing menjur jongka Congress hadin ba ka jing bu upor kat kum ka an kala kenjo syaka sngi ke bahan riu ho. Ka sarkar United States kala yait like ya ka jing bisyar jongka Congress ban terwa ya ka jing di ya ki tiar siat ki basyong dor palat pra $0.1 US syaga Israel, Qatar, Kuwait bat ka United Arab Emirates. Ka Pentagon kala Kenya antat baka Iran kala mat ya ka jing duk nong ka bakot syaka $1.3 US naga kajna umpniang naga daw ka jingkang kerdep jong sipai duriau jong ka United States yakikat kai laong ka Khubor jong ka Axios ka kaipot kala penpau wa arteli ki tanker kit umpniang kila syak kurup hagapor badang don ka jingkang dam ya ka Strait of Hormuz. Kajhat Kylleng sun USS Gerald R. Ford kala mi no na Middle East hadien bakala ya shimenta ha kijingya kunt ma persya ya ka Iran ong kilat patai Khubor jongkari da ka ba pensyong nong rem na ka jingya to head officer ka United States. Yamenta gidon satang arteli gijhat Kylleng sun jongka US hagani ka thain kata ka USS Abraham Lincoln bat ka USS George H.W. Bush. Ka kayi pateng jong ka United Kingdom bat ka America kala syak tak ha namar ka jing syak penjari kajna daw President Donald Trump ang jingken jing dia jong ka Office for National Statistics. Ka jing shalan mar jong ka Britain sya America klem da Kenya ki kenja bakordor kala herda iway point sanklur pound lani 40.9% hau benaya yong arjar arpun reo hadin bala penjari yaki kajna. Ka Pentagon kala temu ban weng no kumba san hajar ngut sipai jong Amerika na Germany ong head officer jong tanat yadari. Ka jingkren dangshen jong Chancellor ka Germany Friedrich Merz halor ka tma jong US bat ka Iran kala long ka bamyahap satya laong uhe sarkar ka US.
ka United Nations Committee Against Torture ka lapan pau ya ka jing sokia ka bajur halor ka jing panpai biang ka Pakistan ya ki spangut ki petwer Afghan kuntup ya ki kena hadin balap diang ya ka 2023 Illegal Foreigners Repatriation Plan da ka bakdo ya ka jing bomdon ka jing bishar ka babnia ya ka jing ma jong ki brio ki badon kam ya ki lat jing ya da. Ito kilong kimat Khublai.